Sinamongan ko si Nami. Alang naing, usak ko ng Nami ma. Sangkul marataon, dibugong ni alaman Nami. Baik kamu ma, paano ni sangkul maratay. Asa nakok mo kabiyan, nakok perforasa. Ha, so, ano kalau bising lah? Dilo, Nico bebaso. Dilo. Ay gogo sa bata pag lugu-lugusin. Apa tadi? Betul. Anak pengbetrosin ala rumah ujak hausor marneho asunat tok rohani naptarwata ujak nomor sangat ujak baru nomor 2 di bawah hasil ala ini mah saya nomor taribata do hararuan nak kanauli kanadengkas disudi do sakap do tulis aka pikiran do manahulahon nauli ala ini baik kamu kontak sobat tomat nomor 2 bata. Mau lihat emang
Baik kamu sobba tomat nomor 2 bata baik kamu sobba tomat tarada tomat tasubikara tusure nali narulu. Maunya ada emang alaga isomna magbuat tuan gobang di namarha amarang ke mobil namarha amarang ke abgiat tumulian nama tanawata lihat penggamian lihat perhorasan alamun masalah roha paparan na tuai mau kumano purnama nagawi asamai kamu mau kodak siap dia di asal lihat gal lihat horas.
Inang merdus ni roha para ni punami tu purnama nauli nagawi baik dalam majo gordang paroro do gordak permene dia tu merle tadi bata marmene nauli marmene hagabe do hadal madu hamara di paran ni punami tu purnama baik nama do gordak paroro ti tadi gua dalam majo saat menasul saat tubuhan bunga saat para ni penawil purnana nagabi magbuat tentang saat itu pengabian saat perhorasan baik kamu magoblak hasitio tu si manang tuasaran